Image Baudam Yang Singbu, Hanmada, Tungkuma Naurema Tramok Sabolina, Nasigi, Maruba Pau, Bizari. Manipurgi, Valentina Langbamda, Outlook Speak Out 2019 Award Trade. Health and Family Welfare Minister N. Jantukumana, Citronera Sara Lissing Kunjan Tokre, Loinana, Drama Lyric Ahum Concre. How's it? Mapunga Pau, Lowidasi. Outlook Speak Out 2019 Awards ngasi yang tokre award asi phangmasing manungda Manipur gi Valentina Elangbam yauri sahi mapan surabi Valentina Manipur gi Green Ambassador ni mahak hianglam dagi ni mahak na thajaba gulmohor upambi anikhak lambi sembar yathat khibdagi mathwai sak na kap khibi nupi macha mani mahak na upambi bulu na khanjaba matawadu ubdagi laikai du leiba miyamna upambi kaya paktak na thakhrabani Outlook Speak Out 2019 Award Fanglaba Ati Music Adudi Gurgaon ke Awaz Samudaik Radio ge Station Director RT Zaimani India ge hanba Society Led Community Radio Station ge wakhalol si RT na putok kibani Atopa award na Dr. Priyanjali Dattani mahakna nupi lak mangarom henbada breast cancer muthat nabagi thabak thromda mateng pangkibani Matangi award na social change ama prognaba wakalon putoktuna si nakhibi Dubai based artist Shehi Safini Oriental Communication gi managing director ni Jagi Mangal Pandasu award si phangba mioi ni disabled mioi ama oribasu Le Ladakh Treasures passes the Satkibi Dipa Maliksu award ni National Award winning actress ama oribi Bengali TV Sail Kumlibi Safely Sahasu Outlook Speak Out 2019 Award ki awardee ni Punjab Police ki Inspector ama Oiribi Arjun Morgi Award asi phangbi mioi ni atopa award asi phanglabi mioi ani aduna Actress Kirti Kulhari amasung Actress Kubra Saidni Manipur ki tampak lamda khundariba Maitei Phurup ase haw makhalamani aikoi isina amatagi machani Manipur Kanglai Park Hainariba Ase Howley Park Hakobuyai Haina Haumi Research Gilgi Advisor Samuel Aungsina Paumi Singda Pongdokre Ngase Manipur Press Club the Pangtok Pau Infam Amada Samuel Aungsina Hai Maitei Purup Asisu Naga Tribe Makalamani Masi Ain Haibanate Documents in Haibani Mahorol Dagi Maitei Amati Naga Se Pun Saminadra Lakli Manipur Yalomi Purup Oina Maitei Naga Kaktana Mahorol Dagi Kundadra Lakli Hiram Masiga, Mari Lenana, Haumi Research Gilna, Maida Reliama Silagani, Masidantana, Maitegi Umanglai, Haraugi, Aroi, Sarukta, Haugi Satum Lang was Saruk Yariba Kudam Kayasina, Maite Su How Makal Amo, Vetanatana, Equation on Hive Takli. Tankulgi Lerum PSA, Maitegi Luhom Kunum Bamadi, Thoms in the scenery, Masina, Maite Tankul, Nalinga Matamdagi, Homina Hapsi Takli. Income Jali Singamaga Satat Kumapanda, Santidas, Gosain Sangla Kivadagi, Lambda Masida, Singtam, Kaido Pagaluna. Maitei how to hide to hide and Tahan Kibani, Maitei Yasi tribe Makalamani, Income Jali Singam with Sanipan Maudrama Toigi, Indo Burma, Census Tasu, Mayak Sengna Iri, Masigi Matung, the singing with Samap and Subna Amagi, Census Tasu, Maitei Yasi tribe ni Havasi, Mayak Sengna Iri, Hauzik Luribadi, Yalhumi, Oidiba Maitei, Naga, Housing a Say, Mapanik Silpamito, Mian Sasing, Masing Yaman Kiduna, Aruba Pim the Lady Haike. Status Health and Family Welfare Minister L. Jantukumana Citronella Sara Lissingkun Tongan District Marigi Lomisini and Tokre Citronella Equina Hauna Haina Kanglaba Pambi and Tokpagi Thrum Aduda Manipur Medicine Plant Board ki CEO A Guneshwar Sanmasu Sarugyaki Uchekon Sangangi the Pangtok Kiba Thrum Aduda Minister L. Jantukumana Hai Citronella Haina Kanglaba Pambi si medicine plant Oivita Natana aromatic value Laiba Pambi Makalamani Pambi si local Masung international market the Yamna Tangi
पांबी असी अहानमोइना खनगतलबा डिस्ट्रिक्ट मंगा कांगपोकपी चांदेल थवाल अमसुंग इम्फाल वेस्ट की लौमिसिंगदा फर्स्ट फेज की ओना यंथोकपनी वालहौरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंग मथंगी फेज दा कवर तौगनी हाइकी मालेमदा मसागी मरम लेजदबा कुकी फुरुपना मखोगी लम अमा कन्ननबा होनबदा तोंगान तोंगानबा हिस्ट्री इसिलकली मसिगी सरुक अमा ओइना एंग्लो कुकी वार हाइना थोंजिंदुना नुंगसिंग मणिपुरदा सैदांगलिबा कुकी कुलसिंगदा युंगसिलिबसे मणिपुर गवर्नमेंट थोकिबा ऑब्जेक्शन ऑर्डर अदुगी मायोक्तनी खिल्लिबा नुंगसिंगदा ऑनरेबल सेमिस्टर की मिंग इरी अमदी गवर्नमेंट की मेसिनरी सिंगसु सरुक यारी हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी की सेक्रेटरी जनरल थाद्रोक पुसेरल हाइरी तुंगनमसत की मियोय सिंगना असेंग बनी हाइना लौखरगनी लमदम सिगी हिस्ट्री इंटेलेक्चुअल CSO कौदुना असेंग पुवारी थमनबा होनदुना एंग्लो कुकी वार लिसिंग अम सापन त्राते की लिसिंग अम सापन त्रामपन की नमक मेमोरियल पार्क साबद याथोकलिबा अमदे हॉलिडे लाथोकलिबसे लमदम मसी ओइना लाइबक थीबनी पालिबा सरकार ना ngaहकी ओबे फेप लौदुना अखोगी पुवारी योंथोकनो होम डिपार्टमेंट की ऑर्डर की मायोक्ता थबक तबुसिंग फादुना मखोगी मथक्ता लो की थबकसिंग लौकतुना सेराक पीगदबनी थोकिदबा एंग्लो कुकी वार थोई हाइजिंदुना हिस्ट्री बुलाना लमजिंग लिबसिंग मसक खंगदोकपगा लोइनना मखोगी मथक्ता सबजाबा सेक्शन निपु केसना सिंग पांदुना ददी पीगदबनी फेडरेशन ऑफ हाउमीना मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमक्ता नुंची चानना इंगना लेमिनबा पामी मसी मायोक्ता थबक तौर खुदिंगमक मियामगा लोइनना थेरगनी मरम मदुना मणिपुर सरकार थोकिबा ऑर्डर अदुगी मतिक थाबा थबक लौखतुना अक्टोबर 19 फाउई मनुंगदा मियाम उटकदबनी मसीदा थोनिंगदबा थौदोक थोलक्तनबा गवर्नमेंट मखाताना सिनबिदनबा हाइरकले कोरिडोर संदोलुप वांजिंग सिंदुरंगसी मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन की मिनी ऑडिटोरियम दा ड्रामा लारिक अहुम फोंगबी थ्रमा पांगथोखरे लारिक फोंगबी थ्रम अदुदा डॉक्टर संगीता लोंगजम लेक्चर CC हायर सेकेंडरी स्कूल इम्फाल सोयमचा इंद्र कुमार थिएटर एक्टिविस्ट बुद्ध सिंह थाम थिएटर क्रिटिक अमदी टोंगब्रम बाबूलाल थौपुरेल कोरिडोर संदोलुप वांजिंगना अथोइबा मिथुंगसिन ओइके ngasi लारिक फोंगबी थ्रमदुदा सांतो एमन इबा असेंग सक्तम अमदी ताइबुंग फाउद्रिंगै लीला पिक्ट्रू मंगा अमदी अंगांग सिंगी सानबुंग सिदा हाइबा ड्रामा लारिक अहुम फोंखे थरंगी सरुक अमा ओइना डॉक्टर संगीता लोंगजमना असेंगबा सक्तम अमदी ताइबुंग फाउद्रिंगै सोयमचा इंद्र कुमारना लीला पिक्ट्रू मंगा अमदी बुद्ध सिंह थामना अंगांग सिंगी सानबु सिंगदा हाइबा ड्रामा की लारिक सिंगी मतांगदा नैनवार सिंह पीखे ngasi मोरे वार्ड नंबर 7 दा लेबा ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोरे ओकोडोम की ऑफिस ता लुप असगी प्रेसिडेंट थांगजम बुद्धगा पाउमी सिंगा उनबा अमदा महांगना फोनोखिबदा मणिपुर पुन्ना खुंदामिनरिबा फुरुप कयागी नाट की ओबा थौरम अमदी कुमई दिवाली निंगोल चाकौबा अमदी चवांग कुटना सिंगबा कुमई कया लेबा मरमना उत्पोना ngasi अहिंग नोंयाइदगी इम्फाल मोरे लंबीदा कौरिबा मतम कक्तब जेनरल स्ट्राइक असी हंदोकपियो हाइना अपील तरुकले मसीना तबा अतोप्पा याइफगदबा खोंजंग कया अकोदोमना अंगंबा दा सपोर्ट तौजगे लोइना मणिपुर गवर्नमेंट सु उत्पोना तालिबा दाबी असी यंगसिनबिदुना अथुबा मतम दा यासिनबा पुरकनबा होनबियो हाइना महांगना फोंदोके बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनलेबा कुंबी एसिगी मफम अमदगी जबेनाल अंगांग मरी मयुमदगी थोखिबदगी हलक्खिद्रे हाइना कुंबी पुलिस स्टेशन अमदी मैते काउंसिल मोरेदा इमुंग मनुंगी माइकैदगी रिपोर्ट अमा लाकपदगी मोरे काउंसिल मोरे की वॉलंटियर सिंगना ngasi मोरे बाजार एरियादगी अंगांग अनिदि रिकवर तौरब मतुंग इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदा ngasi खुसिनक्रे हाइना MCM की सेक्रेटरी एंड इनाउसाना होंदोक्रे महांग मखा ताना तादुना हाई इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाउदा अटोपा अंगांग अनि अदुसु ngasi इम्फाल की मफम अमदगी फंगबा ngamle हाइरी अमरोमदा ngarang numitang pung 8:30 तारकपा द्वाइदा अककनबा पाव अमा फंगदगी मोरे की कमांडो अमदी निफुम दोइसुबा साम राइफल्स की टीम अनिना मोरे बाजार एरिया दा सेक्शन थौरांग लौखतुना लेरिंगै सेरकता जिंगनिंगाय ओइबा मोंगदा मियोय अमा लाकपदा टीम मदुना खामदन वहांग पाहंग तौबदा मियोय दु UNLF की एक्टिव कैडर वाइरमबदगी फगतखरे हाइरी फारब मियोय दु मोरे खुनौ लेकाई वार्ड नंबर 9 दगी सलाम थोइबा मैतै सही कुलहुमदोय अपोकपा एस टोम्बनी हाइरी फारब मियोय अदु पाउमी सिंगी ममांगदा पुथोकलबम तुंगदा मियोय अदु मखा ताबा आइनगी ओइबा थबक लखनबगी दबक मोरे पुलिस स्टेशन दा खुसिनखरे हाइरी
ngarang more police ki IB da Tenopol district police na sendra Manipur police ki chamui kunipan super rising day gi thorom pangthok paga loina more police ta nauna saba sentry post amadi traffic police unit amasu SP Tenopol TH Bikramjit na hangdokre rising day gi thorom aduda SP na Tenopol district police ki police personnel kuntareta DG commendation deck certificate PK ngarang gi thorom aduda Tenopol district police SP TH Bikramjit ASP Law and Order KH Robinson, ASP Ops Amit, SDPO L Meghabarna, OC Letko Hawafi, OC John Lamkang Amadi Ati police officers sing, Loina More the Laiba, Tongan ba, or Singilu Singba Sing, Saru Yakiba, from Aduda SP TH Bikramjit na More the Laiba CSO Singna, Polista, Sao Mating. Pangbiba amadi hiram kya support tawyebu singthaduna thangat phongdok ke SP na makha taruna traffic police unit office ama hangdok niba asina more the traffic jam toina thokpana satok sasin tawbada yamna khudong charum daba adu kharadi koklagani haike ngarang numidang waram pung manga ga minute kuntharum tawa dwaida more gi dalpati ga tainaba Indo-Myanmar border maya da Tenopol district police na akak na paw ama phangbadagi mafam aduda Tenopol gi SP TH Bikramjit Singh gi miyeng makhada additional SP Law and Order KH Robinson SDP OL Meghabarna amadi More police ki OC let khohaw by faina do singba punba team amana mikup na hom singna laingai cherak aduda Myanmar rom dagi SS 125 ama Tongduna Mio Amalaki, Mio police na Singnabudagi, Kamnava, Haibada, Gari Amadi, Magna Purapa, Beck Ani, Langtok Lamlaga, Mapam, Adudagi, Amambikurong Savalorga, Menmarom, the Sensin Kivana Mio, Paving Hodre, Magna Langtolamba, Gari Amadi, Beck Adu, Sektoda, brown sugar, kilogram, Mapanga, gram, Satet Kurito, Yarum Badigi, Polum Singadu, Tenopol district police na Pagat Cray. Pagalaba drugs singadu international market lupa crore tram apanga lak nifu mari henbagi oigani hairi hiramasi matang da more police station gi hawa mahal da pangthok kiba pawmi singa unaba amada Tenopol gi SPTS Bikramjit Singhana phondok lakpada more se drug ki business ta yamna kanna kankhalak mana maram oirga masi thingnaba Tenopol district police na kanna honari loinana ngarang Myanmar rom da sensin kiba mioi adugi nangla lanjin phang naba thiba humbagi On seeing the condition of the police, the individual tried to run away by turning away his vehicle from the area. But since the area is very narrow, he could not swiftly turn his vehicle. So he left the vehicle and ran away towards the Myanmar side into the town. Our team tried to seize him, to catch him, but since he take the chances of the darkness and being on the other side of the border, he ran away. So after that, our team searched the two gunny bags and the vehicle. On searching, our team find the gunny bags to contain brown sugar. The weight of the brown sugar is 9.722 kg, and the approximate value of this brown sugar is around 19 crores. So our Tenopol District Police has started intense investigation to search and find the culprit who ran away and to book him as per law. Yaripok Municipal Council Ward number Nipangi, Housing Council, whatever Nupa Mangarang, Ayukta, Yumdagi, Yaripok to Labor, Bank Amada Mashagi Lanai Tabak, Satki Badagi, Nasi Power Yumda, Hanjilak Tray, Mahaki, Mari Makong, Kang Mungamdana. Laibadagi imung manungna Yaripok police station da missing report ama tawkhre hairi ngasi phawa mafam khangdana laiba councillor adudi Yaripok Kekru Makha Gwaro Laikai dagi Konjengbam Ito Singh sahi 59 apokpa laikhidraba ke angauni imung manungdagi phangba paw gi matung ina councillor Ito ngarang tang 38 gi ayuk pung 13 rom tabda Yaripok bazar da leba Manipur Rural Bank da masagi lanai thabak amagi Hangama Palmasugi Dio scooter Tauduna Yumdagi Satkibadagi Ngasi Pawa Yumda Halaktre Amadi Mahak Kadaida Laibano Haiva Marimakong Kangbangam Lady Loinana Councillor Itogi Loinabi Konjengbam Premilita Devina Nasayuk
पुंग निपान मखाइरोम ताबदा यारिपोक पुलिस स्टेशन दा मिसिंग रिपोर्ट अमसु तौखरे हाइरि काउंसिलर इटो मांखिबा अदुबु अथुबा मतमदा मरी लेनब सिंगना मरी मखोंग खंगनबियो हाइना ngasi नुंथिल लैकाई मियाम अमदी मैरा पाइबि सिंगना सिंदुना वाकत मिफम अमसु काउंसिलर गी युंगी थोंगाल अमदी ग्वारोक लेरक मसिंदा लैबा केक्रू मखा मैरा पाइबी संगले द फमख्रे वाकत मिफम अदुदा काउंसिलर इटो गी लोइनबी प्रेमनेटाना फोंडोरखिबदा महाकी मपुरोइबा ngarang ayuk pung 13 rom tabada yaripok bazar da leba manipur rural bank da all age pension logani haina ahal ama aniga yumdagi satkibani adubu yaripok bazar yaudringai marakta kanagumba masak khangdaba mioi kharna phadna pukre haina yumda paulaki marudagi itobu thinanaba ngasi phawa thibada ngasi phawa mari makong khangdri mahaki mapuroiba na pai kiba mobile phone su स्विच ऑफ द लेख्रे कनागुम्बा मरी लेनब सिंगना महाकी मपुरोइबगी लेफम मरी मखोंग खंगनबियो अमदी मरी मखोंग खंगनबा होनबदा मियामनसु मतेंग पांगबियो हाइना अपील तौखे आइडल पायोनियर्स क्लब कक्सिंग निंगथौ लेकाय अमदी वर्ल्ड डेवलपमेंट कमिटी अनिना पुन्ना खुसमनरग सिंदुना क्लब असिगी कोनबा एरिया द लेबा परेंग परेंगी लुवनान बतानबगी थरम अमा लाक्लिबा तांग 19 अयुक पुंग 3 तावदा पांगथोकलगने मरमसिना लुनान बतानबा असिदा लेकाई असिगी मियामना मतम चाना थरौतना सरुक यारनबा आइडल पायोनियर्स क्लब कक्सिंग की सेक्रेटरी सेरोलम फोंदोरकले ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमजू की मेंबर ओरंबा संगाई एक्सप्रेस पाउसे की सब एडिटर ओइना थौपुरंबा युमनाम होमरना ngasi इखंग खौदन लेखिदबदा यूनियन ना अवाब फोंदोखरे एमजू की प्रेसिडेंट बिजोय कक्सिंग ताबम लुसिंगदोला ngasi नुंथिल मणिपुर प्रेस क्लब ता यूनियन की थौपुबसिंग यूनियन की मेंबर्ससिंग एडिटर गिल्ड्स मणिपुर की थौमिसिंग अमदे संगाई एक्सप्रेस की पब्लिशर सापम निशिकांतसु सरुक यादुना अवा फोंदोक मिफम पांगथोखे मिफम अदुना लैखिद्रबगी मफमदा अरोइबै काई खुमना उटपग लोनेना लैखिद्रबगी थवाइना मपुई खुयादा इंगना सिकना पोथारुनबा मिनिट अनि तुमिना लेपतुना थौनि जके अमदी लैखिद्रबगी इमुंगी अवाबदसु सरुक याखे थरमदुदा तिनखिबा मियामना लैखिद्रबगी फोटोदा हैकत लैकत तमखे लैखिद्रबा युमनाम होमर संगोबल मैनो लेरक इम्फाल दगिनी महाक मसागी अनाबना मरम ओइरगा ngasi नोंगलमदाइदा राजमिति सिटी दा लैखिदबनी नाकलमरोमदा एमजोगी स्टैंडिंग कमिटी की मेंबर्स सिंगना लैखिद्रबगी युमद सत्तुना इमुंग मनुंग यावाबदा सरुक याबग लोइनना सेली टेंगमांगसु पीख्रे कक्सिंगी लकोल सिंगदा इसिंग पुरकनबा इथै लखोंग सिंगदा इसिंग थैरकनबगी नमक सेंगमाई तुरलगी मथक्ता दाम मियामना कक्सिंग इथै मरु हाइना खंगनरिबा दामगी थोंग थिंगदुना खोंग फाटपगी थरम ngasi पांगथोखरे कक्सिंगदा समुरोइबा निंगथौना पानबा मतम 38 सुबा सेंचुरी की मतमदा कक्सिंग इथै मरु दाम सेमदुना कक्सिंगी लौरेन अमदि कक्सिंगी कोलोनरिबा लौफम कयादा इसिंग पिदुना लौ सिंगु तौनदुना लागले लौ पानबा याबा मतमदा कक्सिंग इथै मरुगी दाम से फाटुना कक्सिंग नोमदा इसिंग पुदुना लौ पानै लौरोक था मतमदा अमुक दाम की थोंग असी थिंजिंदुना थमलगा लौ लोकप हेना खुदोंग चानबदमक खोंग फाटपगी थौरम पांगथोक्तुना लागले कक्सिंग इथै कमिटीना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना इथै लखोंग असी मतम चाना फाटपा अमदि थिंबगी थबक पाइखतुना लागले कक्सिंग इथै मरुदा कुमगी लौरोक अफबा पिबिनबा अमसुंग अफबा कुम अमा ओइनबा इराद थौनी थौरमगा लोइनना समुरबा निंगथौगी मतमदगी हौना कक्सिंग खोंगदा इसिंग थाबा मदी इथै खोंग फाटपा थौरम असी लाइनिंग लाइसोनगा लोइनना पांगथोक्तुना लागले हाइना अमाइबा नावरेम अचौबा ना ngasi फोंदोखरे इथै कमिटी की माइकैदगिसु फोंदोरकपदा इथै खोंग फाटख्रबनिना खोंगी खोंबान होगाइबा अमदी खोंगदा पन थिंजिनबगी थबक चथबिदनबा हाइनसु मियामदा पुनिंग सिंसिलकले ngarang October tang 18 Manipur Press Club ta pangthokhiba press meet amada human rights activist ni IJB Mina Sothe kaubi amana mahaki mayimda masak khangdaba miyosina kihan khangalle haina maral siribasi UNLF ga mari karingba hiram amata da mari leina de loinana Mina Sothe na haikhiba September 9 lising ni suman try pan traga 9 da rapist lal boy bu sibagi chalak phikibasi lakal amatagi wa targa sathakibni haibasi chumda wafamni रेप केस अदुगी मतंगदा पार्टी न कुपना थिजिलबा मतुंगदा लाल बॉय एलाइस धनचंद्र एलाइस
Dhanashyam men accused ni haibagi sab saba khutam sangam phanglaba matung da serak pi khibani amadi thodok tu senari ba tai miyo singa tu sab sana sene haiba khanglaba matung da hai khibani rape case ki victim oirbi nupi aduga rapist lalboy ga nuksinabani hairaga nuksinabi nupi amabu namjan namthek narba matung da karigi serious no mata hundok lam lebano nupi adu lalboy na pamdana mayum da purge khandu sen bo oirbadi nupi adu lamhang da namja namthek naraga hundok lambi mahutta mayum da lemna yum gi mau oina puslam driba karigino haina United National Liberation Front ki Cyril amana hairi Cyril sina makha tarduna mina sothena India ki law court ta case sathriba sumaran khangriba miyo amani hairibasi India ki judicial system di fail oirba khokan panganba senjau paiba sing na puningba mai ke de puba yaba judicial system amani aikoi gi wayan di leba miyam gi oiba asumba yumpham oiba wayal ni maramaduna aikoi gi wayal bu hanjin nakalamat ki oiba miyeng ni haina sandokpa ki thabak leb kadabani loinana thodok adu senari ba tai miyo sing adu lalboi ga chap manana serak pigini haina UNLF na haiki basu leitri karigumba rape case adu sene hairiba miyoi natraga makhoi apokpa apokpi singna sengdokpa pamlebadi UNLF da laktuna sengdoknabagi amadi ngakpinaba haijarnabagi thong laun hangdun lei UNLF na ngasi phawda maral leitaba miyoi amatabu maral sijinba natraga khut thakiba leikidri human right activist ni haijaba mina sothena nupi ama oina manipurda nupi oibi kya wikai khumnaba manghanba masa mahanba amadi hatok lamba kya da tuminna leiraga rapist sama serak piba matamda asukkan ngang libasi mina sothe si pseudo human right activist rap sawut panupi ni nupi khunai gi mayap to leibani haibada haimama thokloi mina sothe na makhatana UNLF pu mingsat thiannaba thabak tawba lepkudabani haina su serosina makhatana hairi Tangdhar sector gi mayok nabada leiba Pakistan occupied Kashmir gi manung da leiba terrorist camps singda Indian army na landa khre masina Pakistan army na terrorist singbu India gi ngakhoida sanchin khibada mateng piriba thongda achaw saifu ama oire Indian army na artillery gun sing sinaduna terrorist camps singda attack sathaki atopa thodok amadana Pakistan army na nongwai kapsilakpada jawan ani sahid oikhre amadi mission praja ama sikre thodok adu kunpawara gi Tangdhar sector da ngasi ayuk anganbada thokibani hairi object aroibada moroi pa amuna pijari Manipur gi Valentina Ilangbam da Outlook Speak Out 2019 award ki kre Health and Family Welfare Minister N Jantikumana Citronera Sara Lising Kunjan Thokre loinana drama lyric ahum kongkre ngasi gidi padam sedok saba matang sir lojeri miyam amuk kana kurumjari